Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Satélite FM 107.1. Guasimanda asha yuxingapa ima semaforización kan. Kotakachi chusku mayo killapi puka semaforopi kallarin. Mario Conejo Tandanajurka, viceministro de Salud wan. Ecuador pi ishkaichunga chusku waranga suktapatsa kanchischunga picha ungushka kuna. Imbaburapi pusakchunga shuk. Mashikuna kay punchakuna villachigrinchi y mashinata asha kutin llankaykunaman tigragrinchi. Chaypakakoe nacional semáforo tulpukunawan llaktakunata churashpa mikatinga. 15 tulpuwan mikan. Puka, Quillu, Huaylla. Puka semaforopi kallarishpaka ali kakpika hipamanga Quilluman yalishun. Shinallata ali rikpika Huayllaman yaliringa. Kunanga rikupashun puka semaforoka imata kan. Tukuy mamallaktappi nishkata katina. Wakin mikuna hatukuna wasiman apangapa hatuita ushan. Kanchismanda chunga tutakaman. Taxikunapaka pichamanda chunga tutakaman. Placapa puchuka yupaita rikushpa. Shinallata 15 chunga patsagri descuento tiana Jambikunapak EQ 911 Fuerzas Armadas Seguridad Privada. Llankay mana tiangachu wakingunalla llankaita ushan. Mikunata hatukuna, jambikunata hatukuna. Antawa kunawan yuxingapaka placapa puchuka yupaita rikushpa shuk punyatalla yuxita ushan. Toque de queda ishkaypacha chishimanda picha tutamanda kaman. Kotakachipa villay. Chusku aymuray killapi Kotakachi puka semaforopi kagrin. Shina mikoe cantonal villachirka. Chayka mikuna hatukuna wasiman apangapa hatuita ushan. Kanchis tutamanda chunga tutakaman. Taxikuna picha tutamanda chunga tutakaman llankaita ushan. Placapa puchuka yupaita katishpa. Mikuna hatu, jambi hatukunalla llankaita ushan. Chayshuk llankaykunaka manara usharinju. Wasipi katina kan. Antawakuna shuk punyatalla purita ushan. Awakimanda chaska kaman. Placapa puchuka yupaita katishpa. Wachapunja intipunja pipash mana purita ushanju. Toque de queda katin. Ishkay chishimanda picha tutamanda kaman. Pipash mana ñankunapi purita ushanju. Otavalupa villay. Otavalupa pushak Mario Conejo Maldonado Tandanajurka Javier Solórzano viceministro de Salud wan. Chapimi sakirirka makipurashpa llankangapa municipio Ministerio de Salud wan. Otavalo jambiwa sikunata equipo kunata pacta chingapa. Shinami tueterpi pushak villachirka. Ministerio de Salud mushuk aplicación daña aliachirka chaypimi villachin. Ecuador pi ishkaychunga chusku waranga suktapatsa kanchischunga picha ungushka kuna tian. Pusak patsak pusak chunga kimsa wañushka kuna. Imbaburapi pusak chunga shuk ungushka kuna. Ibarrapi picha chunga. Otavalupi chunga picha. Kotakachipi sukta. Antonio Ante sukta. Pimampiro chusku. Otavalupi chunga picha ungushka kuna tian. Chaymanda Jordambi iskun. Otavalupi ishkais. San Pablopi ishkay. Espejopi shuk. Ilumambi shuk. Karikuna iskun. Warmikuna sukta. Kotakachipika sukta ungushka kuna tian. Chaykunamanda San Franciscopi chusku. Kotakachi shuk. Imantag shuk. Shuhari picha warmikuna. Wasimanda ama yukshipashunchi mashikuna. Wasipi sakiripashunchi. Ushashpaka yanapashunchi. Quichuashun tananajuy mikanchi. Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani. Kaya kaman mashikuna.